panjike bo chorki ang lekhas nung tomoke bo women's college third semester ani parake Jagannathpur ambasha ani hobbies roke maimi shonma tre samung ro ani MN life ke modeling khaksa ha jotona Poila no jotoro panda phaimai sin phaine rono saroi kaham aboni singyo chini hokra rono bare khaksang maya phai jao unkha aboni logo BSCO rono panda jimon bo bare ki khaksang jao unkha ani mung ha Hojagiri ani panjing ha riang ha angtawle khasnu tomokhyong ha become third semester government degree college Dharmanagar ani para ha ramguna para unukuti Tripura ani hobbies ha football thoknima bai maimai sungnima unkhe ani email live ha SBIPO khaksa ha jotona Jotrono saroi kaham ani mo albitaria ani panjike meska ani parake bo dingarai yang para ang pore phaimoke bo GNM nursing course ani hobbies ha online mobile gaming khakja jotona Hello everyone, Jotono Shari Kaham, Khudumka, respected Madam Sir. I am Amit Tripura. I am currently studying in 5th semester and my honor subject is English at SVM College. And I hope to become a civil servant one day. I am really passionate about singing, painting, and though I will always work hard for my skills to improve. That's it. Thanks. Jotono saroi kaham ani mung tani aria panjike molsoi ain parake tuikorbo South Tripurani ang pore tomoke sociology honors laye Holy Cross College 5th semester ani hobbies ke gardening ani aim in life ke teacher khaksa ha Kangtero jotono saroi kaham aini mukhe Kumarjit Riang aini panjike bo molsoi parake bo Ananda Bajan Tripura qualification pore mukhe bo DFF semester English honors layer pore tong Dharmanagar Degree College MA life ke bo
principal of school, hobbies ke bu dance and acting, kaksa jotono. Jotono sari kaham, ani mungkin bu bobi dari yang, angke bu tuh sama not diperani, hingga ani panji ke bu like jauh, ang to oleh kasnong toma ke bu, MA English honors so, te ani hobi so ke bu, traveling ki yang nema, hingga cuy ani bisa cuma ke bu, di sarang yang nema, kakcang aja jotono. Sorry kaham jotono, skam tero, jini BSCO rono kakcang mo kau masa pio, mahingke jungno boding kie opportunities nami rimoni bau ye. Ake tini ro paye maya simpenai, jini narwai, te judges, ake joto audience rono po kakcang mo te kaham ya payo. Ani umum hamatari riyang panjike bucor ki, ani para kebu ambassador like district. Angke tawo BSc paye School of Science TCS ni coaching laye tongo. Ani hobbies to ha mshane ma te ani bisang jumo ke ha TCS officer unye ani bru jati ni bo es hamung tak ne ma ake jaya chu ya no na khra ne ma khaksang ha. Jotono sari kaham, ani mukhe titiria, ani panji ke chopring, ani para ke student para ambasa, ale khapore tumo ke BA first semester, ani hobbies ke dancing and cooking, and a life ke teacher. Khaksa ha jotono. Syari kaham jotono, uina jini brom nang chief guest rono, brom nang judges rono Rwrwma. Aini mungke moten duriang, aini panji ke tuimui, aini para ke ambassador. Inke anto GNM nang chief course laye pore tumu. Aini MA live roke bu dancing, modeling te painting ke numero. Inke aini MA live ke bu nursing officer. Kakchanga. Jotono sari kaham, poi lawo ro pandang mai sio phai tonai, jini chief guest, jini judges, singke jini narwai rono, ani khapang khaksa maya phayo, ani mo haruna batiria, panji ke molsoi, para ke ananda bazar not Tripura, ang tawo pore tomo ke women college third semester ro, ani hobbies ke dancing and playing game, ani bis ka hom jumo ke Tripura police khaksa ha jotono. Sing, sing, cha, cha, sing.
जो तनो सारी कहा इसका पुई लाओ आइन खापानी खासामो या पाइपियो जो तोरो फाये माइसु फाइने रोनो आखे चिनी बेस को निसार मैडम सोनो त्रे आइन खापानी खासामो या पाइपियो आइन सिनिमुं सानि मांगनो समी बेजरा या पाइपि मुंबा पान्दावा आइन मुखे बु मित्र जरिया पांजिखे बु उमसा आखे बु कांचन सोरानो त्रिपुरानि सै आखे ताओ आं स्नुं तमो बा आं लेखा परे तमो खेबो धर्मनगर डिग्री कॉलेज DFX semester English honors to ye pore tungzao ake aini hobbies rakhibo reading books listening music and playing football ake aini boss rakhibo tawo 23 kaza ake aini biskamo umsumo ba aini aim in life khebo IPS officer ongye samu kaham tanin subo ake friend zo to ro phaye maisi phainai bungso sare rono ang kau thak sai sumo khebo se kaham studi kaham tanbi ake tre brudo fanok subo te sabi khaksa जो तनो सारे कहम आइन मुखे बो बितारिया पांजिखे बो वेरेम पाराखे बो सानारियां पारा कमलपुर दलाई डिस्ट्रिक्ट आं स्नु तमो के बले कमलपुर डिग्री कॉलेज BFA सेमेस्टर आइन हॉबीज के बले डांसिंग ट्रैवलिंग फोटोग्राफर एमएलए के IPS खाकसा Tinirojin pandap haima member enau joto no ain khabike khaksa maya phayo akhe chini hogra jagra tre views ku member sono angno ain isnim satma jorari mon bai kontre khaksa maya phayo ain mungkhe bukulu sariang ain panjikhe bu meska ain parangke Komolpur bogirot riang para angpore tumukhe bu Komolpur government degree college of BFA semester akhe ain hobbies ke bu dance ke ain MLA ke bu teacher khaksa ha जतनो सारी कहा आनी मुंखे मारिया डेब्बारमा आनी पारा के खुआई BBMC कॉलेज BBMC ग्रेजुएट कंप्लीट खाइका आनी हॉबीज के डांसिंग एंड एक्टिंग आनी ML लाइफ के बो मॉडलिंग हमबाई Hello everyone, good evening to all. First of all, I would like to thank to all sir and ma'am as well as our respected brother and sister for giving me this small and wonderful opportunity to introduce myself. Ani mumongkha hobiji DEBBARMA, ani parangkha Kumargan Unukuti Tripura, ang tabung pori tongmangkha LLB course at Mohanpur Law College course khai tongo. Ani hobbies nangkha dancing, traveling, and cooking. Ani ML life ke lawyer.
Kakchangha, thank you and hambai. Jotono shari kaham, Sinimung Supriariang, and Panjimeska, and Paratuisa Rangjok, Omopurgomoti district, ang Toporas nung Tomokebu, MBB University, MN in Political Science, and MN Lai Assistant Professor, and hobbies dancing, acting, and traveling. Jotono Kaksang. Jotono sari kaham, sekarang tero bari ke kaksamu mari bio cini BS Purono, sono boarding ke Mr. and Miss Hojagiri, panda sung saya jorani moni boye, ani mungke karan joria, ani panji ke bu Wairense, ani para ke Omorpur Gumudi Tripura, ake taklai bo bosiono ani graduation paihan, ani hobbies ke bu traveling, ani MN life ke teachers, body loge wo, cini bru jati ni boye, samung tamma, kaksaha. Jotono sari kaham, Sinimung Rohit Kumar Riang, para ke Kanchanpur Division Satnala, inke ang tole ka pore tumoke, MBB University under Rural Development no tuye pore tong, inke aboni loge wo ang School of Science TPS ni coaching la tong, inke ani hobby sungha, cricketer and footballer, ani email life sungha, police officer, kaksa ano sumajara remoni bo jotono. Jotono sari kaham, Sinimung Sajanpur Riang, Panji ke Riang, ani para ke Ananda Bazar Kanchanpur no Tripura, ang taos nung tumoke BA 5th semester Kanchanpur Degree College of pore itongo, ani hobbies singing and dancing, ani MN life ke TPS, kaksaha. Jotono sari kaham, Sinimung ke Bradley Riang, Panji ke Meska, para ke bu Jorompai para Salthang Monu, ang pore tumoke Ram Thakur College, Hindi Honors tuye, inke aini MN life ke teacher, abo khoye ang Dosomiri ang para Hojagiri dance, aro kampo tamu, mami ke Chin Brudo Pano, Chukari mambo ye, Jong, bo Hojagiri ni kamrao, inke tui panda rao jemun panda kamoro, boro shito ne nao, kaksahan. Thank you to all the contestants for this wonderful introduction round.
We would also like to thank the sponsor,